NAM. NAM's ready. NASA CE. NASA CE, go. SMA. SMA's go. SMD. SMD is go. Mission Manager. Mission Manager is go. Propulsion, go. Hydraulics, go. Pneumatics, go. LO2, go. Water, go. Čista poezija. Poezija to go. Range, weather, and clear to proceed. Go. LC, you have permission to launch. Lijep pozdrav svima, dobar večer svima i onima koji nas virtualno gledaju i svim kolegama, pjesnicima, glazbenicima koji su uključeni u ovaj događaj večeras. Moje ime je Sonja Zubović i evo vodit ću vas kroz ovo večer virtualno druženje s pjesnicima Poezija to go, to je tribina prva virtualna. Pa dakle, da počnemo. Moram svakako spomenuti da Ministarstvo kulture daje određenu potporu i podržava ovaj program koji, evo, ovo je 13. tribina po redu i također bi se zahvalila Radiju 101 koji je naš medijski pokrovitelj. Zahvaljujući svima njima mi se trudimo plemenitu poeziju nekako približiti mladim ljudima, dati joj jedan prostor u socijalnom okruženju i jedno dostojanstvo. Tako da, evo, sretna sam što to sve tako lijepo ide. Mi ovdje u studiju malo smo se razigrali i šalili, pa se sad moramo uozbiljiti, rekli bismo. Jel? Predstavit ću vam večerašnje sve sudionike. S nama su večeras pjesnikinje, predivne, iznimne autorice. Počet ćemo po redu ovako. Božica Brkan. Halo Božice, možeš li se javiti, jesi li tu? Dobra večer, naravno da jesam. Evo, jedva čekam u riskom startu. Lijep pozdrav Božice. Božica Brkan je, kratko bih je predstavila, književnica, novinarka, urednica, žena sa vrlo, vrlo širokim interesima, velikim iznimnim djelovanjem kako u prostoru stvaralaštva, tako i u javnom djelovanju. Božici je nedavno izašla jedna krasna knjiga, vrlo kvalitetna, da, zbirka pjesama, hvala što je pokazuješ, kaže se, koja se zove Nemoj mi to govoriti. Izvrstan naslov za zbirku knjiga, evo zbirku pjesama. Božice, reci nam kako je bilo ovo uključivanje i vježbanje virtualije, kako ti se čini i pozdravi sve prisutne i što želiš reći. Pa dobra vam večer. Mislim da je bilo korisno, zapravo korona nam je izgleda dobro došla da bismo večeras mogli biti virtualni. Nisam bila jako u šoku jer nekako više manje kako sam 10 godina u privremenoj mirovini, život mi je nalikovao, rekla bih, uobičajenom, osim što smo morali neke stvari recimo odgoditi. Tako da imali smo noć knjige virtualnu, imali smo također neka predstavljanja virtualna koja nismo mogli imati redovito i morali smo odgoditi predstavljanje antologije, odnosno panorame suvremenog hrvatskog pjesništva, razlog za pjesmu, izbor 40 pjesnika Željke Lovrenčić i Božidara Proročića u Crnoj Gori, to smo eto morali odgoditi. A sve drugo više manje se sad vraća u normalu. Da. Božice, da li bi nam još nešto htjela posebno reći? Mi smo sad nedavno evo imali zaista specifična iskustva sa tim potresom i sa tim virusom. Čovjeku dođe skoro da kaže ne trebam ni pisati romane, dovoljno mi je da se ujutro probudim pa da imam scenarije raznih
slika i situacija. Možeš li nam, budi ljubazna, reći nešto? U potresu je oštećeno i prostor Društva hrvatskih književnika, a ti si u upravnom odboru, pa budi ljubazna reci jel tu ima kakvih pomaka na bolje i kad će se moći tamo u taj prostor, hoće li kolege moći funkcionirati? Ne znam kad će to biti moguće, ali činjenica je da smo imali prvi sastanak uživo, nažalost ne u svojem prostoru jer to ne možemo imati, ali se priprema obnova kako bismo se što prije mogli naći u svojem prostoru. Isto tako je bilo i drugo moje društvo, Društvo novinara oštećeno, dakle naš novinarski dom, pa se nadamo da će to sve nekako biti pomalo obnovljeno. Iako moram reći da je zapravo taj izlazak na upravni odbor Društva književnika bio moj drugi izlazak u svijet i morali smo se onda podsjetiti na Šenovu koji je prije 140 godina u onome prostoru bio toliko revan da se prehladio i poslije tog umro, toliko je pomagao ljudima u potresu, tako da ne znam kako će, nadam se da ćemo mi možda imati, iako tako ne izgleda da ćemo imati tu obnovu barem u tim rokovima od prije vijeka i pol gotovo. Da, hvala ti draga Božice što si nas podsjetila i na Šenovu i na tu situaciju. A evo sada ćemo predstaviti našu drugu gošću pjesnikinju, to je Lana Derkač. Lana, jesi li ovdje? Halo Lana. Lana Derkač, čuješ li nas? Malo prije je sve štimalo, ja? Halo Lana. Da, čujete me? Čujemo te, dobro večer Lana, dobro nam došla. Hvala. Lana Derkač je također jedna iznimna autorica, kratko nekoliko riječi. Inače sve gošće su iznimne autorske osobnosti i o svakoj od njih mogla bi se raditi zasebna emisija i vrlo je teško izdvojiti najvažnije o njima. Pa evo ja ću samo reći da lani isto vjerojatno tijekom ove godine će svjetlo dana ugledati nova zbirka pjesama, njene su pjesme prevedene na 15 jezika, puno toga bi se moglo Lani reći. Lana, ti si u Požegi? Trenutno sam u Zagrebu. Ajde, baš mi je drago, neka si malo i tu kod nas. Lana, želiš li nam još ti nešto reći o sebi i o cijelom ovom događaju? Događaj me veseli, evo moram priznati da sam se malo spekljala kad sam se trebala priključiti. Da, nije jednostavno, ali evo imali smo tu Gordana Antića koji je rješavao sve te tehničke probleme. Lana, reci, želiš li još nešto reći kolegicama i kolegama i svim drugim sudionicima sad ovom prilikom ili ćemo kasnije nastaviti? Pa drago mi je da ih vidim jer se nismo duže vrijeme čule. Doduše Božicu sam neki dan susrela i evo vjerojatno kao i svima ostalima koristila mi je karantenu za pisanje. Da, bravo. Neki su se i naspavali, kažu. Ja? I ja. I kažu da, svako zlo za neko dobro. Ja? Dobro, hvala lijepa Lana. Sljedeća naša gošća je pjesnikinja Irena Matijašević. Irena, jesi li tu? Čekamo Irenu Matijašević. Irena Matijašević. Ja ju vidim ovdje. Evo ja vas čujem, sve u redu. Lijepi pozdrav, draga Irena. Lijepi pozdrav i vama. Irena Matijašević također je jedna iznimna autoricama za koju su mnogi čuli, mnogi su je čitali u prozi i u stihovima. Tijekom ove godine izaći će također njena nova zbirka pjesama koju sam baš sinoć pročitala do kraja i impresionirana sam. Irena, reci kako si, gdje si, što nam želiš reći? Pa ništa posebno, baš sam malo prije komentirala sa Darijom Živlić koja će biti predstavljena nakon mene
da smo mi najbolji u pisanom mediju. Nekako književnici imaju odličan pismeni izričaj, ali ipak pismeni je, barem meni, govorim samo u svoje ime, meni je pismo sve i pisana riječ daleko bolje ide od usmene. Tako da ne očekuj puno od mene u usmene. Dobro, baš mi je drago to čuti. Ne mogu odoljeti da ne izdvojim jedan stih koji me se posebno dojmio. Čitajući samo jedan stih ću biti slobodna citirati već ovom prilikom na početku, iz jedne pjesme koji kaže: od rata smo uzeli valjda bol i iznijeli je kao ljubav. Jel u redu, Irena? Ja bih vrlo rado odgovorila na tvoje pitanje, međutim, zbog vjerojatno tehničkih malih problema, ja to nisam uspjela čuti. Dobro. Čuti pitanje, tako da sad govorim na tome. Mogu samo poslati poruku ono što bih htjela reći, a to je da umjetnost uvijek, kažu, svijeta u teškim vremenima. Pa ovo je bilo teško vrijeme i vrijeme učenja i potres o kojem si rekla da ćemo govoriti na kraju, a možda bismo trebali otvoriti s njim, jer nas je Zagrepčane, a ne sam Zagrepčane, Crikveničane i tako dalje po Hrvatskoj, po BiH. I potres je, dobro, Zagreb je trpio najveći potres. Potreslo nas je to skupa s koronom i sve to imalo pomalo teške ponove i boje. Tako da, a uvijek svi nas je izoliralo i to je vjerojatno umjetnički plodno, jer ne znam, baš umjetnost koja nastaje iz nekakvih sretnosti i onako jako veseli. Da, svakako, u pravu si. Da, iza nas je teško vrijeme, više nego teško i mi smo odlučili biti ovdje danas veseli, družiti se, jedni druge ohrabriti. Nećemo saditi cvijeće, ali svakako podržavamo sve ljepote koje bude optimizam. I sad bih najavila četvrtu gošću, našu pjesnikinju, a to je Darija Žilić. Darija, čujemo li se? Darija, jesi li ovdje? Darija Žilić, ja je vidim da je ovdje, samo bih htjela čuti je. Darija, dok dobijemo vizual Darije na ekranu, rekla bih samo da je Darija Žilić zaista jedna također vrlo impresivna autorska osobnost, toliko puno radi i veliko i obimno njeno stvaralaštvo i u području pjesništva i u području eseistike, kritike, silno puno putuje, povezuje svjetove, ljude. Čini mi se da je obišla planetu po pjesničkim festivalima. Ovo što sam pročitala u biografiji. Draga Darija, dobro ti veče. Super, drago mi. Da je tehnikalije, da. Da te čujemo sad. Evo, isto sve, baš mi je neobično ovak sebe gledati na ekranu da to govorim. Puno pozdrav svima. Pa je vas je dosta dobro i moram priznati, ne da se pomutiti bez obzira na sve te probleme koje su oko nas i puno pišem i stvaram i po vrtu čeprkam, tako da je sve to dobro prošlo. Ali rekla si ovo za poeziju i svijet, pa je, stvarno poezijom sam prošla pola svijeta i to je nešto što je najljepše. Novi kontinente, tako da kad ljudi kažu da od poezije nema koristi, se nimalo ne slažem s time jer stvarno možete vidjeti puno različitih kultura i to mi je najljepše stvari. Krasno, hvala draga Darija. Evo, kako je ova 2020. godina zaista nepredvidiva, može čovjek planirati što hoće, to se sve obrne. Ja sam trebala biti u Amsterdamu i u Varni, a završila sam
sadeći blitvu u vrtu kod mame u Jaski. Tako je i danas popodne došlo kod nas do izmjene glazbenih gostiju. Ovdje sa mnom u studiju su Fran Kolnago koji je trebao nastupiti, dobar večer Fran, koji je trebao nastupiti sa svojim prijateljem Damjanom, međutim Damjan je dobio zaista visoku temperaturu i on je trebao pjevati Franove autorske pjesme i onda smo evo odustali od takve interpretacije danas, ali nam je zato Fran doveo ostatak ekipe, a to je cijeli bend koji se zove, jedan mladi bend za kojeg ćete tek čuti, a zove se Adelfi. Molim vas zapamtite to ime Adelfi i ovdje su sa mnom u studiju Jakov, zatim ne znam sad kako kamera prikazuje, ali Jakov, Lovro i Vlado. Jakov i Vlado, Peruško Richter i Lovro Elhofer. Evo, tako. Malo sam petljala sa prezimenom, ali nemojte zamjeriti. Dečki će nam večeras uljepšati ovo druženje i odsvirat će nam svoju autorsku skladbu nakon što se pročita prvi krug poezije. Želite li nešto reći, pozdraviti u ime svih? Poštovanje, dobro večer bliže svima. Bliže mikrofonu ako može. Samo da pozdravim, poštovanje, dobro večer svima. Također dobro večer svim gostima, svim prisutnima na live streamu koji nas prate. Bravo. Lijep pozdrav, drago nam je. I nama također. Dobro, hvala. To je bilo to. Predstavljanje informativno, a sad smo rekli da ćemo ponovo se vratiti prvoj pjesnikinji. Krećemo uvijek od Božice. Božice draga. Halo, Božica Brkan. Božice? Reci, čujem te. Nemoj mi to govoriti, ja? Neki kažu i nemoj mi to govoriti, zato jer je ta knjiga, istoimena knjiga, posvećena moje mami i ona ima i na standardu pjesama, ima isto tako i na kekavici, na mojem zavičajnom kajkavskom, ima i žargona i svega pomalo, tako da može i ovako i onako. Dobro, krasno. Hoćeš li nam... Pa odabrala sam odmah tu naslovnu pjesmu, iako bila je varijanta da se knjiga i drugačije zove, Košula za na noć, to je zapravo nekakvo posmrtno ruho, međutim odabrali smo ovo misleći da je onako tajnovitije. Može. Probat ću čitati sporije jer ne znam koliko se dobro možemo čuti. Nemoj mi to govoriti. Zagledane smo nas dvije nizbrdo. Horizont, horizont, horizont. Sve dolje do Bosne nalegla nedjelja popodne, sunce, pomalo ljeto, hladujemo. Mljackaš kolačiće jedan za drugim. Život je posve sladak. A ja pijuckam kavu bez šećera iz domskog automata, vesela što se danas ni na što ne žališ i što ništa ne boli, ni ne boli i ravna nam Bosna. Htjela bih misliti kako i ti vidiš tu nedjelju popodne, sunce, pomalo ljeto, jer ma što ja rekla, ni na što se ne buniš. Kaj ti to uopće govorim, kaj ti to ide mi govoriti? Ma da mi jednom kažeš nemoj mi to govoriti zimam ti reč zube. Prekapam po sjećanjima, ormare sam već pošteno prekopala. Što bih ti ja još mogla reći, a da nisam, a da se ne složimo, dohvatimo strasno. Ako ni zbog čega da probistrimo misli i da mi ti kažeš svadljivo, bespogovorno, nemoj mi to govoriti. A ja ti govorim uporno, nezaustavljivo, riječi, gole riječi, rečenice, cijela sintaksa. Grdo mi je to i reći,
ali ništa mi ne bi bilo milije nego da izgovorim šlagvort koji bi uznemirio nedjelju popodne, sunce, pomalo ljeto, da mi opet priprijetiš nemoj mi to govoriti, Ponekad bismo se toliko sporile, sve dok se ne bismo rasplakale. Kad jedna, kad druga, kad obje. Ne znam više o čemu i zbog čega bismo se pokeckale, dograbile. Do večeri ne bismo progovorile ni jedna drugoj, a ni sebi. Ne znam više ni što si tvrdila ti, a što sam tvrdila ja. Ni koja je prva počela. Ne si dete, dej si dopovedati. Da barem mogu dohvatiti koju od tih riječi, da ne gledaš kroz me kao are you talking to me? Da ne budeš ravnodušna i prema ravnodušju, da ti nije sve tako ravno preg do Bosne i mirna Bosna, fort jeno te jeno, nikaj si to povedala, nikaj si mi to rekla, nikaj mi to povedaš, ni jako si se sprerekla, ni da nes više čula ni piske, ni pusti me pri miru. Sad se samo, ne mi ni zapovedati, rasplačem ja poslije, kao da sam ja tebi, mama, kako me sve češće predstavlja s ljudima koji nas obje znaju. Jao, preljepo. Nadam se da vas nisam jako rastužila. Ne, jako je lijepo, uživali smo. Ali imam jednu veseliju, može? Može. Haljina za snove. Moja haljina za snove doslovce se raspada, našiva se po švehu, razdvaja po svakoj niti. Dvoji hoće li prije vodoravno ili okomito kao u križeljci skandinavki. Moja haljina iz snova odjednom se ne razlikuje od drugih mojih haljina. Od spavačice sa sitnim plavim ružicama koji sam rasparala za pranje prozora, čarobniji od svake čarobne krpe, ili bluze koja je počela nestajati od lijevoga džepa ponad srca, baš banalno otkucala je svoje. Kad bih se nekad zavrtjela oko sebe, moja haljina za snove otvarala bi puni krug, svih 360 stupnjeva, starinski gloklon, rukave na puh i kragl posve preko ramena dok sam se okretala, sve dok mi se ne bi zavrtjelo. Uvijala se oko mene kao u bečkom ili u engleskom valceru uvježbanima za maturalni ples. Moja haljina iz snova mirisala je lavandom, mirisala je smiljem, mirisala je horizontom, čak i onome iza njega, prema šnitu iz burde. Nije razmišljala o preklopu i brendu Dijane von Fürstenberg ili makar Aleksandra Dojčinović, Shop Now. Moja haljina za snove, porozna, brižna, nježna, sad najbolje čisti prozori na jugozapad, zagledane u oblake i nebo kad ostakli u predvečerje, u tvoj dah i punu mjesečinu. Krasno. Jesam pretjerala dužinom? Ne, to si mislila, hoćeš još jednu? Mogu još ako hoćete. Smiješ još jednu, da. Rukohvat, to je također iz te zbirke. Rukohvat, kojeg to dana napokon upitah se za motiv, za smisao, pružam ruku pretkratku da ga dohvatim kao da dohvaćam tebe. Kao kad u prepunom tramvaju iznad glave želim uhvatiti rukohvat nebo. Krasno, krasno. Božice, hvala puno, ovo je bilo prekrasno, uživala sam i otplovila u neki drugi svijet. Pitala bih te, nešto smo razgovarali, ti si izuzetno aktivna na području kuharstva, oblizeka, kulinarstva, čudesnim stvarima se baviš. Ima li neka pjesma o hrani, nešto smo bili razgovarali o tome? Ima. Evo, ako smijem reći, upravo sam danas, tome nas je malo korona pripomogla, bili smo zatvoreni i dovršili smo 2 naša kućna obiteljska izdavačka kućica Akumen, koja je bila namijenjena samo objavljivanju mojih knjiga, ali eto sad smo počeli neke druge. Završili smo 2 knjige, moj roman Generalov sin, Srbina, Hrvat, ali isto tako i Gastrolatrija, jednu knjigu odabranih pjesama, 25 Božice Jelušić i 25 mojih, ne zato što smo Božice,
Imamo i štokavskih i kajkavskih i među ostalim tu ima jedna moja pjesma koja se zove, kao i zapravo taj cijeli moj dio u toj zbirci, toj knjizi našoj zajedničkoj, koja se zove Sneg od Belanjkov. Bi čuli nekaj? Da, da se, jel me čujete dobro? Čujemo, čekamo Bjelanjke. Super. Ajde, još čujemo Snijeg od Belanjkov. Da se barem, kad se leni meteor alarm, kaže sneg celec, kaj samec. Ne znam, jel sem ga kdaj i gde i vidla. Kaj pahule ženske topoli, za niš drugo nek za alergiju kaj prebele pamučne gaze, ako još opće i tkeju, kaj šlajer. A če se za navek razjuži, a da ni jajec nem trla, kupila bom litru morti i dve na jemput od žutanjkov odvojene belanjke, kaj zapusrle, jel zapalu uz interneta s koje ćem, kaj ne znam kak se zove, če je i priraslo v našemu skrivenom vrtu. Brez miksera z žicu, sve dok da mi ruka ne otpadne, samo s par kapi limune i ščapcom soli i štauba stuči v prek čvrsti sneg, nedosejnanu belinu. Bravo. Da, možete za neki krasno. Da, krasno. Draga Božice, hvala ti u ovom prvom krugu. Evo kako sam druga po redu prema našem dogovoru ovdje ja sam već za današnje druženje izabrala jednu pjesmu o hrani, a objavljena je u jednoj slikovnici koju sam svojevremeno napisala, mislim 2010. godine, čudesna kuharica Lize Brljize, pa ću vam ja iz te kuharice Lize Brljize, koju su klinci jako obožavali, nadam se da je obožavaju još i sada, a napisala sam je baš zato kako bi potaknula djecu na igru riječima. Ne znam zašto, cijeli život me to silno vuče potaknuti ljude na poeziju. I evo, pročitat ću vam svoju pjesmu koja se zove Lizina varljiva variva. Ako vas netko pita od svih mogućih jela od čega se najbolje raste, recite mu da se najbolje raste od veselja i svih mogućih varljivih variva. Na primjer, varivo od kelja, varivo od zelja, od leće, cvjetače, varivo od svega zelenoga što se nađe. Variva su varljiva, prevrtljiva, nepredvidiva, sama po sebi su takva, mogu se složiti na 100 načina sa više ovih ili onih začina. Variva mogu biti zelenotravnata, a mogu biti i sa kobasicama, mesnim kockicama. Može u njima biti i komadić bunceka ili špeka pisanoga. Kakva bila da bila, variva su najbolja za crvene obraze, za lovice na vjetru, za vikanje protiv kiše i za sada ne treba ti više. Veselo živo, živjelo varivo kao takvo. Evo, to je jedna dječja pjesma, nisam još nikad čitala stihove koje sam pisala za djecu, pa ću u ovom jednom kratkom sad prostoru na koji imam pravo pročitati i jednu kratku za odrasle, a ona se zove Svi vidici. Gospođo, u vašoj zjenici valjušci, njoki, ljevanci, nepregledni krajolici, svi vidici složeni u žlici. I dobro, poslije žlice treba nešto i popiti, pa još jednu iz tog razdoblja, Napitnica neizrecivog. Pjesma se zove Napitnica neizrecivog. S vremena na vrijeme osjetim nemoć neizrecivog. Čemu pjesme, čemu snovi? Zašto križ? Dođe mi izrezat sva ta slova, usutih u bokal, pa neka svak sebi pretoči u riječi. Dame i gospodo, pjesnik časti, ništa nema za reći, živjeli. Evo. Živjeli. Nego kaj živjeli. Živio život prije svega. Evo, to sam bila pjesnička ja, Sonja. A sada idemo na našu sljedeću pjesnikinju. Halo, Lana Derkač.
Lana? Da. Živjela Lana, živjeli svi. Šta, potresi, virusi, ne može to nama ništa. Duh ne damo slomiti, jel tako? Pa čak i u ovim virtualne borbe smo pobjedili. A ako mi kao pjesnici nadvladamo svu tu tehnologiju, možda i planetu okrenemo za jedan krug unatrag ili unaprijed, jel da? Lana, što ćeš nam ti čitati? Čitat ću zadnje pjesme koje su nastale baš u ovoj situaciji kad su se dogodili potres i virus. Pa prva neka bude o potresu, a druga o virusu. Dobro. Potres i kost. Grad je puno stariji nego jučer. Fasade, svijeće na balkonima, ljudi. Za potresa mehanizam sata je u minuti otkucao barem 10 godina više. Dan ranije moj muž je kupio 2 jastuka. Stavio ih u krevet da nam pod glavama izrastu u brda. Da u proljeće bujaju i pupaju, da nam barem jedno rodi trešnje jabuke u centru grada gdje nema mjesta za nova stabla. Moj muž kupio je 2 brda, jastuke i ostavio ih u krevetu da rastu među pidžamama. Kad smo se presvukli i legli, vidjela sam vene svetaca ocrtane po stropu. Njihove žile kao korijenje pušteno po sobi. Mahovina je bujala po zidovima, a na podu je potres ujutro zapeo za Summertime i još neprerađeni punk, iako je bilo proljeće. Grad je znatno stariji nego jučer. Moja briga za stvari popadale s polica, za 2 sasvim meka brda, za naše živote već i okoštala. Polju i podrhtavanja tla rezbare prizore kao da je medaljon od žada ili slonovače. Briga jest kost, ali moja. Kad ponovo zaspemo, možda se i ona otežala, ocrta iznad nas. Ako dovoljno dugo ostane na stropu kojem ne pripada, iznad brda pustit će poneku žilu. Protegnut će se do njih i umjesto trešnje izrasti u stablo. Krasno. I druga, Demiurg, zmija. Predugo u izolaciji zli Demiurg na trenutak odloži križaljku. Njegova grešna misao stvori zarazu. Zavidan promrmlja, zašto bi u ostalom drugima bilo bolje? Pomisli kako je opet povećao opus. Sada ponovo može vodoravno i okomito upisivati kraticu za reprizu, sinonime za otkriće, epohu, ljagu. Dopustit će i vladaru kalendara da se u stupcima i recima poigra s njegovom najnovijom izmišljotinom. Sada kad zna što je karantena, neka i on na trenutak nadvlada dosadu, bude nevjeran svakodnevnom. Govor Demiurga dok obećava kreće se pravocrtno, čas usporeno, čas ubrzano. Tek neprimjetno zapaluca jezikom. No kad odustane od obećanja koje je dao i rečenice počnu vidno migoljiti, govor je zmija. Baš kao i ona na jezeru koju je žena vidjela izbliza. Žena teško podnosi izolaciju i pridržavajući se propisanog socijalnog razmaka od 2 metra, šeta oko Maksimirskog jezera. Ali zmija izlazi iz bršljana i ne ostavlja razmak. Natjera ženu da nađe svoj odraz u vodi i potraži pridjev koji bi najbolje pristajao uz njeno lice, da izgovori sinonim za ljagu koju je na sebi prepoznala. Zmija runi ženine misli, sloj po sloju. Raduje je ta skinuta krvava žbuka
poružnjelo naličje koje se sipa. Napokon odgmiže podvremešni kamen. Ali Demiurg zna da kamen ne zastarijeva. Tog čuvara zmije nudi kao udžbenik nelagode. Zaboravlja na ispriku. Iz zmije je dosta izolacije pa izlazi, prekriva kamen i postaje kamen. Mijenja s njim uloge. Pod njom nepomičnom gnižu rečenice sumnjivog udžbenika. Jako lijepo. Jako lijepo. Hvala. Lana, to je sve to je sve što si odlučila za ovaj krug pročitati nam. Moje su dugačke. Jako su lijepe. Lana, impresivne su mi kod tebe tvoje komparacije i tvoja percepcija svijeta. Sa svakom autoricom od svih ovih večerašnjih naših gošći mogu reći da uz njihovo pjesništvo zaista čovjek može dragocjene, divne trenutke provesti. A posebno mi je lijepo kad čitate, kad svaki autor čita svoje stihove. Lana, kako će se zvati tvoja nova knjiga pjesama? Zvaće se Hotel za mrtve, s tim da su to pjesme starije od ovih koje sam čitala i većine koju u zadnje vrijeme čitam. Zapravo ta zbirka je završena prije možda neke 2 godine. Lijepo, lijepo, krasno. Hoće biti promocija u Zagrebu? Još ne znam, još je to daleko. Da, svi planovi su nam se presložili ove godine, pa ćemo vidjeti šta će biti i kako će biti. Da li je s tobom u društvu možda i kolega, pjesnik Davor Šalat, negdje tamo? Pa malo je dalje. Lijepo ga pozdravi od svih nas. Može. Dobro, hvala draga Lana. A sada Irena Matijašević. Draga Irena, vidimo li se, čujemo li se? Evo, ja vas čujem. Jesi li pripremila svoje stihove? Irena. Ja čujem vas. Krasno, Evo, krasno, krasno, odlično. I ja tebe i mi tebe. Irena, što si nam pripremila, što ćeš čitati iz nove zbirke? Ne bi ti krala ni sekundu, želimo uživati u tvojim stihovima. To su pjesme iz novog rukopisa koji će se zvati Laka noć. Ne laku noć, nego Laka noć. I ne znam ni sama o čemu stalno pisam. One vjerojatno imaju neku provodnu nit, ali ja sam još uvijek preblizu tom rukopisu da bih ga objektivno uopće mogla reći što sam koji koncept i tako dalje. To je meni uvijek teško jer se previše studim po tekstom i onda mi treba možda doći da shvatim Evo sad bih čitala prvu pjesmu, pa to je samo dobro. Izvoli. Njihova 3 temeljna stani, pripremice i mogućnosti. Želim znati više. Taj semafor kao i rastište i sve što je trebalo znati. Znati kad je vrijeme za stati i kad za postati. Kad je vrijeme za mirovanje i pripremno. Glasno znanje, ključ svega što smo da tražili od načina. Rekao si right person, right place, ali ne i right time. I to sam im kao auto i zemlje čudovišta. I tu zamku koja mi je otvorila sva svijetu. A trebalo je samo gledati štendice. Vikala sam, trudila se, pisala, ne pisala, jela, ne jela, plakala, smijala se i sve čovjek diha kad nismo kasno svoji. A trebalo je samo gledati da je bilo zeleno, bilo pozito, ili crveno. Jer kad je crveno, oni će tu ne reagirati poput dika, nego bježati, stajati, ne napušati. Kad je zeleno, mirno se pošati, djeci na drugu stranu, ceste, ljubavi ili ne. Možda na drugu stranu žrtva,
ili kad je žuta, naučiti sve u sebi i nikom ne kada mi. Druga pjesma je Meditacija o srcu. Ono ne uči, ono ne pamti, ono uvijek iznova hoda i kreće se u snopu zaključano se plakom. Es gibt einen Traum im Himmel, dođe da divim ocjene, kako se naš svijet raspao, kako su odustale vojske, kako su napamet čitali bez iskustva, slabi ludak i sad sustav. O, vampiri ne postoje, znam, ali postoje pa duša rekli, danim se novim dječima, i pokušavam pobiti od sudostva mislim. I moje srce otiče u nekoga, pomalo se gubi vlastitom, pomalo se zaboravlja što se želi, osim da se bude vrlo. O, kako sam tu, jer nisi pjevao noćas, smjernik je jedan ton, jednu vretenicu za rijeku, jednu vodozemicu za ribe, ni jedan reptil za mene. Je. Zadnja, kako te bi svidjela Sonja? Prekrasna, posebna. Pa onda ispunjavam željicu. Baš ti hvala. Bijelina. Možeš li malo glasnije? Mogu, naravno. Budi ljubazna i malo se približi da bude Bijelina. Da, sad je bolje. U njoj obično ima slačici. Divno. Voljela sam taj sjaj u tvojem pogledu, te sive oči koje mi nisu govorile riječi. Njih nismo imali, nismo se ravnali, znaš, jer riječi poravnavaju. Rekao si mi toliko toga, a ništa se nije čulo. U susjednoj sobi govorili smo jezikom dabrova, šumskih lasica i konjokradica koji vole jahati. Zato kradu konje, da ih uzjašu i ostave, da uzmu od svih sve. Od rata smo uzeli valjda bol i iznijeli je kao ljubav. Ajme, divno. Hvala. Hvala Irena. Idem dalje i pratim. Hvala Irena i hvala za ovaj osmih. Ja jako volim kako se Irena smije. A sada zovemo Dariju Žilić. Darija, halo Darija, jesi li tu? Darija, možeš li mikrofon upaliti? Kažu iz Jesi li tu? Halo. Sad te ne čujemo. Darija. Sad te vidimo, ali te ne čujemo još. Što treba, Gordane? Upaliti mikrofon. Halo, sad se čini nešto događa, reci nešto. Darija. Darija, reci nešto. Sad te čujemo, bravo. A to je život u virtuali. Darija, sasvim sigurno imaš novih stihova, pratim na Fejsu redovito što sve objavljuješ. Tvoja zadnja zbirka pjesama Svanuće, kažu da je pred svitanje najhladnije, a meni je to tako divna i tako topla knjiga. Evo, što si nam izabrala za večeras, izvoli, pročitaj. Pa evo, može i Svanuća, neke pjesme. Evo, ne boj se. Hajde, neću se utopiti sutra u moru koje će se izliti na glavne trgove. Biće mjesta za sve, za nove tragove, za ptice koje nisu našle granje i za krovove koji prokišnjavaju. Nemoj se bojati za mene, mada nekad i imaš razloga. Sada sam žena s visokim petama i glavom koja se saginje prema zemlji da pokupi zrno i travu koja je jučer izrasla i mami nosnice. Opet će biti divljenja
pismo potopljenog čovjeka s ruba poluotoka, opet će se žene okupljati u grupe i vikati glasno na megafon. Sloboda. U malom gradu grobovi su blizu centra. Kapije se otvaraju, živi i mrtvi piju pivo i jedu ćevape, noć se spušta, kretanje umornih bajkera. U slanim jezerima odmorit ćemo noge i iskopati zvijezde, nalik onim morskima. Sol nas sve povezuje. Ona koja leži na dnu i ona koja stvara silete. Približava se ipak dan razrješenja. Otvaramo prozore, spremamo već pečenje. Ma svaka ti čast, bijeli dan. Izrast će djeca i rodit će se pjesme, sasvim nove, solnate i rahle kao zemlja i kao more koje će se izliti po glavnim trgovima. Ne boj se za mene, ja sam žena i morsko čudovište, imam glavu i ticala, imam volju i smisao, vidim Boga i opet ga opominjem. U moru slanom i u jezeru rađaju se slike ptica koje grade krove i kuće naše nikad neće nestati u vodi koja ih okružuje. Krasno, krasno. Svanuće. Nisam ničija žena i ne okrećem se. U malu kutiju stavila sam 3 velika straha, koji su nalik velikim naušnicama od srebra. Pjesme posvećene onom koji me ne voli, stavila sam u veliki fajl da odmah čekaju uredničku ruku. Prije 3 dana pala sam iz bicikla, podletjela i u zraku uhvatila mandarinu. Sada ležim i čekam svanuće i kojem ništa neće boljeti. Ni ruka, niti srce, niti velika kugla prošarana zlatnim nitima. Svanuće u kojem obuvam smeđe cipele i krećem prema vratima iza kojih nema ništa osim radnog stola. Prekrasno. I možda još jedno, samo trenutak da se mislim da je bilo najbolje, što čitati. Mogu dalje. Pišem ti nakon toliko godina. Ljeto je odavno prošlo s ekrana. Nestali su zapisi i krikovi uhvaćeni u sitnim porama starog kompjutora. Može se reći, nisam živjela. 10 knjiga, poneki osmijeh, skuhano jelo, zaboravljena teretana, šetnju pored mora i srce koje lupa, kao da će iskočiti baš ovdje, osjećaj koji vara. Preživjela sam stisnuto grlo, bose noge u vrtu, puno rajčica i sve te kletve. Mogu dalje. Hvala. Hvala Darija, krasno, uživali smo. Zaista smo uživali divno i divno interpretiraš svoje stihove. Nekad sam se unijela, sad malo. Da. Došlo mi. Da, sad bih nakon Darije predstavit ćemo naše glazbene goste. Evo, Fran Colnago, mladi perspektivni pjesnik koji je trebao nastupiti zajedno sa svojim prijateljom Damjanom koji se razbolio, ali Damjan je trebao pjevati autorske stihove od Frana, pa je Fran doveo ostatak svoje ekipe, cijeli jedan bend ovdje imamo. Evo, ja bi zamolila Frana da predstavi svoje prijatelje i onda kad nam oni nešto odsviraju, pročitat će nam i svoju jednu pjesmu. Sonja, dobar večer svima. Bliže. Htio sam prvo zahvaliti Sonji šta je pozvala mene i Damjana, jer bez toga eto, ne bi došli moji prijatelji. Htio bih predstaviti dio benda Adelphi. Dragi prijatelji, znamo se već dosta i odmah sam ih se sjetio kada sam nažalost tražio zamjenu, tako da eto, ako još ima Jakov nešto za reći, to je to, uživajte. Hvala lijepa, evo Jakove, reci ti nešto o Dobar večer. bendu. Još jednom poštovanje, hvala Sonji i hvala Franu što su nam dali ovu priliku da večeras odradimo par pjesama za vas i
Nadamo Možeš se da ćete glasnije. uživati. Možeš glasnije možda, da te bolje Nadamo se čuje. da ćete uživati u 3 pjesme koje ćemo izvesti večeras. Koja će biti prva? Prva će biti naša autorska pjesma pod imenom Novi dan. A tko je autor teksta? Autor teksta smo ja i Lovro koji sjedi preko puta mene. Dobro. Koliko dugo djeluje vaš bend? Recite nešto, dečki, nemojte... Naš bend djeluje od 2. mjeseca 2018. mislim da smo Tak tad. neki dan. Drugi, Dobro. 3. mjesec od tad smo u ovoj postavi u kojem jesmo. Da. Dobro, kakve imate ambicije, kakve planove? Pa mislim da za sad su ambicije dovršiti album. Sad radimo Na albumu? skoro gotove sve pjesme, moramo još neke doraditi, a u biti izdavanje albuma, vjerojatno idemo pod neku diskografsku kuću, tako, onako, standardni put. Budemo navijali za vas, evo sad ćemo Hvala lijepo. onda čuti vašu tu prvu skladbu, može? Može. Spremni? Ajde. Navijamo. Se spustimo. Drugi dan ista stvar, gledaš kao da me nema. Vidim uspjeh na licu tvom, al više ne osjećam. Ne osjećam tu ljubav, tu sreću koja nas je vezala na samom početku. Kao da živim u misterioznom svijetu. Usne te stvorene, valjda samo da me lažu. Otvori se, molim te, da osjetim tu sreću. Da osjetim ono što sam i prije, jer to je osjećaj koji me grije. I usne tvoje, želim da me ljube. Ljubi me, jer želim te. Volim te iz dubine duše svoje. Novi dan, nova stvar, tebe više nema. Od one ljubavi naše ostala je sjena. A o sjeni toj sada pišem, tvoje ime si iz glave brišem. I lice tvoje, nema ga više. Ljubi me, jer želim te. Volim te iz dubine duše svoje. Bravo, dečki, hvala vam. Skoro sam počela plesati. Hvala vam, Mogli zaista ste lijepo, slobodno. divno. Da. Zaista prekrasno. Sad bih samo pozvala Darija Žilić. Darija, kako ti se svidjelo? Darija, je li čujemo?
Ton. Uključiti ton. Sad je ne čujemo. Oj, šteta. Da vidimo. Nema tona. Moraš uključiti ton. Uključi ton, Darija. Ne čujemo te. Ne čuje se. Ne, ništa. Oj, šteta. Izvježbat treba to. Nije nam lako. Da, ne, pa dogodi se te tehničke stvari, pa šta? Fran Kolnago, možeš budući imamo tehničku sad poteškoću sa Darijom, evo, zamolit ćemo Frana Kolnaga. Fran je već jedanput recitirao svoje stihove na večeri Poezija to go, druženje s pjesnicima, kad su bile gošće Irena Vrkljan, Sonja Manojlović, Dorta Jagić, i ne znam više tko je bio, ne mogu se ove sekunde sjetiti. Fran Kolnago je išao u klasičnu gimnaziju i tamo je bio dio projekta, jedan od suorganizatora pjesničke tribine koju je vodila Ana Marinić. I tako smo te zapravo otkrili. Evo, budi ljubazan, hoćeš nam ti sada onda pročitati jednu svoju pjesmu pa da podržimo i mlade. Eto, hvala autore, lijepa. Izvoli. Evo ga, idem. Pravilo jednog sata. Kazaljka kaže, govori da će uskoro vrijeme. Pratim prstom otkucaje i lupkam po stolu. Vani je mračno, a u mraku se nalazi znatiželja. Gledam kroz prozor i čekam da svane dan, ali noć je tek preuzela vlast nad gradom. Ne znam zašto je se svi boje noć. Čak i zvuči nježno, ali ljudi nisu za znatiželju. Vole vidjeti stvari kakve jesu. Oblici ne postoje u glavama, a emocije samo u glavama. 5 minuta, kaže sat, do trenutka. U glavi mi nastaje oblik, a emocije iznosim na papir. Oblik počinje zvučati kao osoba, a emocije mirisati na ljubav. Definiraš se. Nasmiješio sam se pri toj pomisli. Vrijeme je. Uzimam pero i tinta kreće plesati po bijelom podiju. Imam točno sat vremena da ti napišem sve što osjećam. Imao bih i više, ali kako se kaže, daljina ubija tiho. Ne želim umrijeti, nisam još iskusio pravu ljubav, ne onu obostranu, slatku, bezuvjetnu, istinsku. Razmišljam, mogao bih napisati nešto ovako. Vrijeme viče kucanjem, a ja ga gasim vikom, tebe pratim slušanjem, jer volim te ko nitko. Ne, prenaglo, moram lagano početi. Ovo mi je mjesto u sredini. Ovako neću ništa napisati, moram se koncentrirati, imam još 45 minuta. Zašto su ljudi definirali vrijeme? Zašto se moram bojati prolaznosti? Nije li to trebalo biti lijepo? Učiš, voliš, proživljavaš i opet voliš, ali ne, svi se boje rezultata. Dobro, možda nešto ovakvo. Mjesec tjera sunce, kao ja tišinu našu, ljubav skida lance. Vragu, nemam riječ za našu, znao sam da će se ovo dogoditi, blokiran sam. Hvata me nesigurnost oko ovog pisma, a nemam ni papira na bacanje. Odustajem, idem po tebe. Ne, moram ovo napisati, inače sam sam sebi zacrtao kraj. Ili nisam. Ne želim izgubiti ovu šansu za letom s osobom koju ne mogu napisati ni prokletu pjesmu kako spada. Možda me prošlost guši, rane sam zatvorio, ali me nekako bole dan danas. Dobro, razmišljaj ovako, živi sada. Ok, idemo. Udišem najveću moguću količinu zraka i umačem pero u crnu tekućinu. Idemo. Stavim ti pred vrata, kucam s nadom da ćeš doći. Baci mi ruke oko vrata, u beskraj ćemo poći. Ne, idiote, uopće se ne slažu slogovi. Ma zaboravi. Najbolje bi bilo da se baciš s balkona i čekaš da ti smetlari pometu kao praznu kutiju cigareta. Čekaj, ne budi patetičan, to nisi ti. Imam još 5 minuta i moram poslati pismo u vjetar. Nećeš stići, znao sam. Dobro, možeš jednom kiticom istaknuti sve. Možeš. Uzmi si ove 4 minute i smisli, a zadnju sve to napiši. Ajde. Došla je. Inspiracija me zagrla na kraju, ali barem na vrijeme. Znao sam da me svemir voli, a vjetar nestrpljivo čeka znak da ponese moje osjećaje. Napisao sam ovo. Kasnim, već je kasno, ali čim nam sunce kaže da smo stvoreni za staze, sve će biti jasno. Nacrtao sam malo sunce na dnu stranice, čisto kao ukras. Pismo nisam ni stavio u omot, samo sam ga bacio u vjetar. Zapuhao je čim sam otvorio prozor.
Gledao sam tu jednu kiticu kako pliva na vjetru i na kraju nestaje negdje daleko. Negdje iza horizonta. Negdje gdje ju ti čekaš. Bravo Fran, bravo. Hvala lijepa. Molim, hvala ti Fran. Hvala. I sad idemo na novi krug pjesnikinje gdje ste mi Božica Brkan, jel tako? Božice, Čujemo. evo Božice, kako ti se sviđalo ovo sve skupa, ha? Pa baš razmišljam, pukla nam je veza, dobro nisam baš bila ja uključena, ali pomislila sam što sve radimo za poeziju. Naime, kad smo imali prije, 5 ili 6 godina prvu poeziju To Go, onda smo imali u birtiji. To je meni bilo nezaboravno iskustvo, nisam do sad to radila. Onda smo radili na radiju, evo sad isto probijamo led i vrlo mi je zanimljivo, moram priznati, ali izburimo. Tako, ali dobro nas nagovoriš, treba to tako raditi. Da, hvala ti. Dobro, šta si nam izabrala sad u ovom krugu? Recitirati, izvoli. Nastavljam čitati iz Nemoj mi to govoriti. Odabrala sam jednu pjesmu koja je napisana prije korone, pa bi je neki mogli i sad proglasiti aktualnom, jer po nekima govori o tvrdoglavosti, a po drugima o slobodi. A zove se Vrata se sama raspiraju. Vrata se sama raspiraju širom, a propuh ne da bi vudrila i zaprla se. Vrata se sama raspiraju i raspiraju, zapiraj ti koliko hoćeš, neće ju biti zapreta. Ipak se otpiraju širom, neće ju vrata, neka hoćeju. Kak buš ti dopovedal vratem, da hoće ju biti rasprta. Možemo još koju? Da. Ova se zove Vuha. Frčem vuha knjigam, se mi sleć kak bumo to kaj zafrknem, negda pak čitali, prečitavali, načitavali, nekam si zapisala, se kaj si spisala. Moram si misliti kaj misli o te mojem vuham, zato i ne idem v posudbu knjig da me ne bi grdo gledali. Frčem vuha knjigam kak je meni moj mali frkal vuhak da mi je sedeli nasedaval v krilu, dremuckal i gledal, da sam ga još mogla od svega sveta ščuvati, od toga svega povane. Kaj bi mali siromak znal kaj ga se čeka od života kaj takoga bumo rekli. Tak mi je držalo za vuha, mala vuha, kaj znamenje su govorili i frkal, sebi mi vuha gorela kak je mali frkal, a ja sam šutela i trpela, kaj da mi je to baš lepo. Kaj one gagin maček, kaj v pesme ima rasufana vuha. Taki knjige trpiju, da se zajne fest držim i vlečem se za vuhca i ne znajuć kaj to svega v životu još ima predem. To je ovako za bibliotekare nešto aktualno. Da, baš si mislim. Mogu još? Može. Rečka je ne. Veli mudri profesor kako mojemi teksti nigde ne ljubavi. Sve je lepo sprečitali, nigde ne ljubav. A kaj ne cele knjige spisala o tomu, samo o tomu, je da ne bi znala povedati kak se ljubav veli, tam mi reč nekak fali. V moje kekavice ni stareše ni mlajše koliko ja znam, ni ne reči ljubav, za niš, ni za ljubav. Ljubav se pri nas tak ne govori, opće se nikak ne veli, za niš, ni za niš. Ali je imeti rad, imeti rada, koga bi se moglo povedati, voleti nekoga i nekaj voleti se s kem, zeti se s kem, pobeći s kem i pobeći od koga, iskurvati se s kem i prekurvati se preti od koga. I da su se dečki i muži potukli radi žen i da se je nekoja obesila jel hitil pod vlaka i si je nejni drugu našel, a on nastrelali nu i sebe. Jel neko oće preko Australiju jel v Ameriku da bi od nekoga od svoje nesreće čim dale pobegel, a debuš pobegel od samoga sebe. Kaj to neće povedati koliko se i pri nas imelo rada, će se volenka i ne tancala ta gusto, a dene su ju već Bog me i svi zaboravili, kaj se zato mene imaju rada.
Jako lijepo, Božice. Može još jedna? Može. Zove se Najljepše je pisati pjesme. Baš je zanimljivo. Najljepše. Jem se slažete? Da. Najljepše je pisati pjesme. Najljepše je pisati pjesme, ne moraš imati koncentraciju romana. Ne moraš se koncentrirati na rimu. Dovoljna je samo misao ubrana kao svježa jabuka sa stabla krošnjata, sočna, dovoljno kisela, dovoljno slatka. Krasno. Božice, hvala Božici Brkan, uživali smo. Poslije Božice na redu sam ja, stjecajem okolnosti, pa ću pročitati svojih nekoliko pjesama. Prva se zove Nas dvoje, posebno mi je draga ta pjesma. Nas dvoje. Nas dvoje bezbroj puta gledali smo zvijezde, svitanje, morske daljine, planinske vrhunce, olujne magle i vijavice. Nas dvoje bezbroj puta gledali smo rođenju i smrti u lice. I dok je oko nas pljuštala kiša zla i jauk rata, nas dvoje jedno drugom govorili smo riječi ljubavne. One jedine imale su smisla, glasne i žive, osvjetljavale su svijet. Nas dvoje bezbroj puta gledali smo kako nas je naša ljubav spasila. To sam naravno posvetila svom suprugu. Još jedna pjesma koja se zove Tajna pripadanja. Vraćam se uvijek koliko god je svijet lijep. Ne bih mogla otići iz svoje zemlje zauvijek. Tajna pripadanja od ljubavi je satkana. Ne bih mogla bez svitanja u Dalmaciji, klapskog pjevanja pored brodova i kamenih kuća. Ne bih mogla bez plinskih svjetiljki starog Zagreba, bez mirisa borova uz slapove Plitvičkih jezera, bez brašna vodeničara s rastoka. Ne bih mogla bez pjesama. Duša mi je sva umotana u pupčanu vrpcu kao u zastavu i vijori na vjetru. Evo, te dvije sam odabrala u ovom krugu, malo su duže. Pa sada bih, hvala vam na strpljenju da i ja kao voditelj ovog programa zgrabim koju minutu za sebe i svoje stihove. A sada lijepo molim kolegica Lana Derkač. Lana, jesi li tu? Lijepi pozdrav, draga Lana. Izvoli. Pročitat ću još jednu pjesmu o virusu. Zapravo pisala sam te pjesme za dnevnik iz karantene koji je objavio Hrvatsko društvo pisama. Lijepo. Izvoli. Virus i propusnica. Naš stan zametnut je u svemiru pandemije. Svaki put kad se spotakne o predugačku vremensku jedinicu, malo podrhtava. Samoća prekraja prizora u stanu kako joj se prohtije. Samoća je nus pojava virusa i dan joj je dugačak kao mjesec. U sobe useljava čitave metre pustinje, pa su tu sobno bilje i parket samo radi varke. Samoća je jedina koja prepoznaje neobičan izraz mahovine na mojoj podlaktici. Postajem stablo kako bih se oduprla zrncima usamljenosti što već oblikuju dine. Takav pjesak ugrađen je u armirani beton čitavih naselja. Ako mi samoća presječe deblo, imat će nov namještaj. Biću joj krevet ili stolac na kojem objeduje, pokušava dokučiti sol ili papar, smije mi se što sam već uzela čašu, a ne mogu pronaći pitule blizine. Dok ih tražim, čini mi se da se kazaljke ne pomiču, a sat hoda i hoda, sekunde istrčavaju maraton. Samoća pušta korijen i kani biti drugo, veće stablo u istoj sobi.
Ministri zdravstva i unutarnjih poslova pretvaraju se u mjernike pustinja vani i ni ne pokušavaju uvjeriti da lažnjak pijeska ima izvorne boje. Televizijska vijest je bubanj koji otkucava ritam zaraze. Danas ima više od 700 oboljelih, a nagovještaj kraja još se ne pojavljuju kao insekti u proljeće. Dok čekam virus, muža i mene su razdvojili jer nismo prijavili isto prebivalište. Dok čekam virus, moj muž u telefonskom razgovoru lavovski brani našu vezu kako bi dobio propusnicu što mu horoskopski i pristaje. Iako inače miran i tih čovjek. Dok čekam da dobije propusnicu, kada zakašljem. Kad dođe, skuhat ću mu čaj s cvjetovima jasmina kupljen u Marakešu. Opljevit ću samoću iz prašine svog tijela koja je nekada bila zemlja crnica. Već je proljeće. Na balkonu podgrijat ću rečenice na plamičcima sunca. Taj štednjak obavit će nekoliko rekonstrukcija sreće. Pomlađivanje lika. I još jedna žica. Pokušavam izbrojiti koliko namjena ima žica. U Auschwitzu vidjela sam je postavljenu u demonske dugačke ograde. Jednu coffee to go čujem majku čiji je glas obješen na žicu s ključem od ulaznih vrata kuće. Ona zna da stvari treba držati pod kontrolom i nije dobro kada se raspu. Gledala sam oca kako kosi travu. Imao je usporene pokrete i povremeno je otpijao kavu koju mu je majka donijela iz shopping centra. Zavidjela sam neovisnosti trave. Od prapočetka odbijala je biti žicin suradnik. No obitelji su drukčije. Sve one nabavljaju žicu. Dok kroče uz nju ograđenim dvorištima, neprimjetno je slijede i vjeruju joj. No kada pomislim kako žene koje njeguju vrt zapravo ne vide povrće, učini mi se da razvlače žicu za nadu kao da je ona penjačica, a ne grašak. Žica mi se spušta sve do grudi, do duše tanka i srebrna, a gazela što s nje visi, usnula sam, umnožava se. Pa čitavo njeno krdo na noću preskače svjetsku književnost asimetrično razbacanu po sobi. Danju razmišljam kakav stav Bog ima prema žici. Koristi li je i on, dok neku raštimanu zajednicu ili krajolik drži u svojoj mehaničarskoj ruci. Hvala, draga Lana. Lana? Da? Imaš li još nešto u planu sad pročitati? Pa mislim da ne, jer su moje pjesme duže, pa ne bih kolegica Dobro, imala prostor. bit će još vremena kasnije. Baš uživali smo. Evo ovdje u studiju svi su baš pažljivo slušali. Nadam se i da gledatelji koji nas prate uživo su uključeni, da su uživali. A sad zove ovo Irenu Matijašević opet. Irena. Tu sam, prisutna. To je lijepi. Gledam te, Sonja. To i ja tebe, to je lijepi prekrasni glas. Baš razmišljam koliko je razlika u nekakvim nastupima javnim. Ovo je prvi nastup moj u ovom smislu. Baš je neobično. Dosta je intimno, a opet je javno, tako da je jako čudna neka kombinacija osjećaja. Treba će vremena da se naviknemo. Na ovaj način. Da. Treba će vremena da se malo naviknemo i uhodamo u sve to. Ovo je ledolomac, prvi puta. Evo, Irena, izvoli, pročitaj nam još, najviše o nama govore naši stihovi. Evo, izvoli.
Tako je, da. Evo 2 pjesme, jedna kraća, jedna malo duža, da ne uzmem puno vremena. Nećeš uzeti, samo ti čitaj. Nećeš me valjda sad nazvati kad sam krenula svirati. Tad kad prsti moraju svirati, lupati po betonu tipkovnice. Jer znaš, volim svirati pjesme i riječi, volim ih zajedno stvarati. Ne prvo glazbu pa onda riječi, niti prvo riječi pa onda glazbu, nego u istom trenutku da se rodi riječ i njezin zvuk. Kužim, kažeš mi, govoriš o čudu artikulacije. Da, upravo to. Trenutak u kojem dajemo zvuk i glas u značenju i smislu. U kojem izgovaramo misao koja je inače plin, a ovako postaje kiša. I evo odjavne pjesme, donekle prigodne. Jednom mi je ona rekla, ti samo trebaš pisati. Shvatila sam to napola, kao da to trebam raditi puno i često, ali nisam shvatila i u ovoj drugoj polovici, u kojoj je naglasak na tipkanju bilo čega. Nije važno ništa stvoriti, ni pjesmu, ni roman, važno je samo pisati, dolaziti tako svake večeri do svoje biti, a sve drugo radimo nekim bogovima, Bogu zdravlja, Bogu ljepote ili Bogu ljubavi, Bogu mira, a pisanje je izvan toga. Čistoća kojom se ogoljavamo pred sobom i dolazimo do svetoga ništa, do praznine nakon potrošenih riječi, do smaka svijeta ako već pratimo portale koji ga najavljuju. Nema smaka svijeta. Pišite da ne zaboravite toste, ako već danju slušate što govore guruji. Na večer, barem prije spavanja, odstranite bijes i buku. Istopite se sa sobom. Možda je tamo Bog, a možda i nije. On je sličan svemu i ničemu. Upravo stanju u kojem zatječete sebe, dok prazni odlazite i glava vam je ponovno čista. Odlazite iz pjesme. Pjesme se ne dovršavaju, nego napuštaju. Nema se tu što dovesti, osim laku noć. Svima koji je slave. Irena Matijašević, hvala ti puno. Hvala tebi. Sjajno, mogla bi te slušati do ujutro. A sada zovemo Dariju Žilić, da li je s tonom sve u redu? Je, pa bilo je uvijek krenuti. A nešto te nismo bili čuli. Onda Jesi čuje sada? Sad te čujemo odlično. Darija, draga, a jel bi ti nama nešto malo otpjevala prije stihova? Ne bi sada, možda na kraju. Na kraju, dobro, može. Javnost je, slaba je veza. Može. Evo, ja ću pročitati pjesme iz nove knjige koja je u nastanju, Prsti i prerije. Izvoli. Cimetno jutro. U aparatu vrela voda. Sipamo u šalice kavu, tursku s malo cimeta. 10 minuta mrvice još leže na površini. Čekamo da se kava slegne, baš kao jutro, da bude mirno i bez ikakvih mreškanja i suvišnih nemira. Na stolu cvijeće i bomboni od cimeta, reski i tvrdi kao bračni kamen. Hrskamo ih u ustima, gutajući dah mentola koji se zavukao u svoj ispod. Ptice su bučne kao zvukovi davnog prometa. Grad je daleko, tone u svoju tramvajsku daljinu. Mi se budimo nakon svih tih okusa i kao načuljeni psi pratimo dah proljeća na rubu hodnika i pišemo. Prizor. Žena sjedi u krilu čovjeka, njene kosti su jake, njena bedra zatvaraju mu preponu i on je kao uhvaćen jeleni rog. Slatki sokovi se kotrljaju kroz ždrijelu, meke višnje u krutom alkoholu, bomboni cimetne boje na ormariću,
pomiješani u tanjuru fakti i snovi. U pepeljari pepeo sagorjele prošlosti, na papiru nacrtani papiloni, miris posjećene vrbe i tijela koja čuvaju mirisku podneva, u prstima koji po cijelom tijelu prelaze i donose mir, sumrak, udah, okruženost, stoj na jednoj nozi i noć u kojoj se sakrivaju krikovi isključenja. Evo još jednu za kraj, baš tu naslovnu prsti i prednje. Krasno. Tvoji prsti kao velike bijele škare, kao krakovi bezvremene meduze, slijevaju se u moje korito, kao da ih je umiruća rijeka tamo otposlala, u utrobi, na mjesto gdje počinje svijet. Začeće ili druga, najvažnija dekoracija. Ona od koje kreće novi život, tvoj i moj. Jer svako to tijelo živjelo je u svojoj odvojenosti, kao nepotpuno ili konečno, zamrznuto ili bez dodira. Prsti u preriji među travama i divljih sima, u dolu u kojem samo pijesak se preokreće i troši vrijeme i sanja uzmak od zbilje i snova. Prsti koji istražuju moje biće iznutra, gdje nema ničeg, niti se jedno biće pomaklo. Plahte će zauvijek ostati suhe i netaknute, kao bijela jedra na srušenoj galiji, kao bijeli otisak na kojem se vidi obris doživotnog ljubavi. Hvala. Krasno, Darija. Hvala ti puno, Darija. Jesi li to je sve što si mislila u ovom krugu pročitati? To je to? Da. Dobro. Hvala, Darija. A sada će nam nakon Darije opet dečki iz studija, grupa Adelfi, jel tako? Jakov koji pjeva, koji će nam reći šta ćete nam izvesti. Izvešćemo obradu pjesme Pelin i med od Dine Dvornika. Evo, izvolite. Uživajmo svi. Volim Dinu Dvornika. Svi ga vole. Da. Stjera na sam kraj jednog drugoga, ko da ljubav našli smo negdje usput. Teško se prepoznaje odnos kad caruje, al za nas, ja vjeruj mi, bi ginuo ovdje. Što me pitaš kome pripadam, kad sve samo ono najbolje što imam. Uz tebe gradio najbolje što moglo je. Od mene dobila si sve u isto vrijeme, i pelin i med, oprosti mi za to. Znam reći nije dovoljno to što trpila si sve što niko drugi ne bi trpio. Teško se prepoznaje odnos kad caruje, al za nas, ja vjeruj mi, bi ginuo. Što me pitaš kome pripadam, kad sve samo ono najbolje što imam. Uz tebe gradio najbolje što moglo je. Od mene dobila
oprosti mi za to. Hvala lijepa, bravo. Hvala lijepo. Bravo, hvala puno. Evo, ja se nadam, cure, vam se svidjelo, kolegice, pjesnikinje? Koju čujemo? To je, čujemo sve, svi kažu da im se svidjelo. Hvala lijepa. Baš je lijepo, da. Evo, Božice, opet si ti na redu. Idemo sad taj zadnji krug poezije. Jesu ti se svidjeli dečki kako sviraju i pjevanju? Jako malo su me vratili natrag. Da. Tako, baš lijepo su to izveli i lijepu pjesmu koju jako volim. Hvala lijepo. Hvala vam puno. Baš lijepo. Dobro. Hoćemo sad čuti tebe da nam pročitaš. Ja sam odabrala jednu estradnu, recimo kao što ova pokazuje da se može i poezija zapravo i pjevati. Krasno. Ja sam odabrala jednu pjesmu koja mi se pogubila, pa su me podsjetili na nju jer je očito na neke ostavila dojam, koja se zove Štiklice. Izvoli. Dok sam nosila štiklice, Severina još nije ni prohodala, kamoli pjevala o štikli, niti je štikla tako gazila. Dok sam dakle nosila štiklice tankih petica i vrlo tankog džona, da kamo trebaš dođeš i odeš taksijem, od šipke ili od minske kože bačani ili one pariške plave preskupe, šustar sa srednjaka ili knežije mislio je da su zaflekane i kupljene na rasprodaj, pa ih je pokušao prefarbati, ni pariško modru nisu primale. Pa crne lakaste crnim hulahopkama ili možda izuzetno i čarape ne s natom. Mislila sam kako tu važnu stvar lijepih ženskih nogu činim i za sebe i za tebe. Hodala sam elegantno, ne sluteći, ne prihvaćajući bolni grč u tabanima, žulj na peti, kurje oko na malome prstu, elegantnome špicu i u nekome od pršljenova. Hodala sam kao da jašem, kao po pisti, kao u životu na visokoj peti. Nisam ni mislila da će mi, ne zbog toga što će treći ili možda čak četvrti put u mojem životu u modi biti platforme potumplane cipele, kakve danas ima svaka od sjajnih ženskih što po tome ni ne mirišu na sebe, biti važnije samo da mi cipela bude udobna. I ljubav mi sad najbolje pristaje, samo udobna. Bravo, krasno, krasno. Jesi mislila još koju, draga Božice, ili je to? Pa ne znam jel da vam uzmem vremena, imam jednu koja se zove Reći je moja vrčak, malo je onako navarivo, podsjeća me na onu tvoju iz kuhinskog ciklusa, jel? Ajde još pa, tu ovo za je kraj. više iz vrtnog, ali može biti i za Baš mi je kuharski, Blitva pogotovo rekla. evo sad kad svi vole nešto kao zdravo i toplo. Da. Reći je moja vrčak, ke ga treba saditi, sejati, cepiti, okapati, opleti, ogrinati, rezati, brati, samo da bi bil reč. Reč je moja vrčak za vlonec hititi, če baš niče sa drugoga ni komačeca ne, če betvo zelenila da mi glad narani, slanem, slatkem, s kiselem, s grkem. Reč je moja vrčak za skuvati toploga, za popiti, za sapiti se, za umšlag na bolno mesto kaj na dušu deti, za zeprati oči, za odpreti oči, za zamazati lice s pomada, da dišim, za odprtu ranu, za otirati smrade, da mi se zacele. Reč je moja vrčak za malo farbe život kmični vlesti i deske podnes da žuteš da ti se čini ke da se sunce razlejalo, a ne farba kaj bu sakem prajnem odepirana. Ometati, ali ne zametati prek, tek toliko da je lepotu znati vidjeti. Čuti kak čela cvetju krune dela ili kak se negdje v grana čelec roji. To i ne mora svaki vidjeti, pogotovo čemu ne dogledena. Jel tič zakrešći, svetlo zovuč. Reč je moja za vrčak, če za niš zagledati čez jobluk, če i niš te cvete, nekam daleko da ni vidjeti se ne.
jel to diši, jel ne. Kaj to za jedno diši, tak da mi ne da spati. Celu noč čujem iz kmice, kaj cvetniku čubim. Gledim, mislim, kaj se to plave, a kaj se beli, a kaj zeleni. Hvala, draga Božice. Bila je to večeras s nama naša draga Božica Brkan. Uživali smo u ovom kajkavskom i evo sad, kako ne bi krala vrijeme, pročitat ću svoje stihove neke za kraj. Odabrala sam pjesmu koja se zove Uramljene mrtve prirode. U tim dnevnim sobama ulaštene pokazuju se tobožnje topline, vitrine, sofe, komode, zidovi bez praznine, uramljene mrtve prirode, uvenulo cvijeće, ispolirane vrline, sve površine bez prašine. Nitko se ne plaši prestanka rasta bez zraka i svježine. Onda jedna koja se zove Sretnete li djevojku, evo to posvetila bi ovim krasnim dečkima koji pišu ljubavne pjesme. Sretnete li djevojku zanesenu pjesmama, plesom, poljupcima, vjetrom, dok sanjari o ljubavi i udvaranju poput Majakovskog s buketima cvijeća na relaciji Moskva-Pariz. Sretnete li takvu djevojku, predajte se i pojačajte glazbu. I još jedna kratka. Razbahatila sam se danas, pa čitam čak i treću, evo, oprostite. Obale, vode, vjetrovi, oseke, plime, igra varljivih oblika, rubova, hridi, slika, uz riječno korito, meki, porozni, trusni, nasukani sprudovi, mijene kartografije, agregatnih stanja i poniranja, ni obale nisu kao što se čine. Evo, hvala, to je bilo od mene sve što se tiče mojih stihova, a sada lijepo zahvaljujem na strpljenju, a sada lijepo molim kolegicu Lana Derkač, tvoje stihove u zadnjem ciklusu večeras da čujemo, koje si odabrala, pročitaj nam. Koliko pisaca odjednom, daleko doba, između njega i današnjeg mene uvalilo se gotovo 50 godina, pomislio je najpoznatiji desničin književni lik i prisjetio se svojih proljeća. Barem desetljeće kasnije, između mene i današnje mene, prvi čovjek stao je na mjesec. U Europi već je bila noć i čulo se jedino kucketanje radijske komunikacije, dok Neil Armstrong nije uključio crno-bijelu kameru i učinio prvi korak. Njegova noga zakoračila je u prašinu, a da nije nosio kacigu, lice bi mu isijavalo neobičnu svjetlost i na zemlji bilo vidljivo kao drugi i manji mjesec iste godine u kojoj sam rođena. Između jedne mene i one druge mene tresla se Banja Luka, a i drugi gradovi. Između mene i mene otvarala sam i zatvarala prozore, lupala vratima, ugledala zmiju u dvorištu, ljetovala, trčala i razbila koljena. Između mene i mene razapinjana je žica i naučila sam riječ izbjeglica. Između mene i mene bespolno su se namnožili pametni telefoni, Facebook stranice i kiborg prijateljstva. Svi moji odnosi pretvoreni su u kiborge i ne vjerujem da bi primijetili onu svjetlost Armstrongovog lica i da nije imao kacigu. Stroj takvu svjetlost teško očitava. Između mene i mene u vrtu tijelo je otrovane mačke.
Odnedavno hrani se mesom svemirskih frekvencija i možda joj se noću smiješe Mjesečevo ili Armstrongovo lice. Između mene i mene, moj otac gloda kosti odašiljača, a naučio je da ne jede kruh od zvijezdane prašine svemirskog brašna. On živi racionalno, a za svakodnevne potrebe jednom bit će dovoljno skenirati ruku. Ako moj otac i zaboravi na prirodu, kako Ivan Galeb, desničin lik, vjeruje da je čovjek zaboravlja, tu su dronovi što zuje poput insekata. Razvoj događaja ne ostavlja povratnu adresu. Da je ostavi, bila bi netočna. Između mene i mene, svake sekunde plamen se približava ljepoti i smrti. On je pogon. Između mene i mene, uvjerena sam, ne tinja samo u zraku. Anonimno živi i stvara utisnutu zemlju utopljenu vodi. Koliko pisaca odjednom? Plamen je pisac, vrijeme je pisac, čak i bolest. Sati okreću karcinom, cistu, schizofreniju i sasvim ljudski prevrću ih po rukama poput koverte. Kad bolest upiše svoj kod u tijelo, ispisala je zaklet. Dio teksta plagira s laboratorijskih nalaza, tumačenja snimaka otpusnih pisama. Između njega i njega, između mene i mene, nas i nas, njih i njih, nas i njih, napeto se čeka na njen rasplet. To je to. Krasno. Lana, hvala ti puno. Bila je to Lana Derkač. Baš otplovila sam mislima uz tvoje stihove, ali evo Irena Matijašević, doplovila sam do nje, ja vjerujem. Lana draga, hvala puno, pozdrav. Irena Matijašević. Nadam se da vidite ovo nešto što imam u rukama. Vidimo, kako ne. To je London motiva, inače to šalica kave. A i kjetma je nazvana kava. Izvoli, Irena. Malo veselja za kraj. Naravno. Da pače. Kava. Ona nije izvor, ona je ušće svih mojih raspoloženja. Krajnja otopina. Čuvam taj trenutak ispijanja kave kao osobnu liturgiju. Kao što je nekom neki položaj u jogi, tako ona meni pruža osjećaj da je sve rješivo. Nekako će se mobilizirati i stres i ugoda u savršeno pogođenu koncentraciju, pa savladava sve prepreke. Ovo nije kantata o kavi, ovo je oda njezinoj čaroviji. Uvijek je mora biti tamo gdje sam i ja. Prepoznajem sebe jedino kad pišem, a ona je uz mene. Čeka da završim i otpijem jedan gutaj. To čekanje na nju koja stoji uz kompjuter. Da budemo opet snažni i da skupimo sve što imamo. A imamo uvijek premalo. I ljubavi, i hrabrosti, i suosjećanja. Hvala lijepa. To je sve od mene, moja kava. Irena ne bi ništa više. Kavu. Samo ovo o kavi, ne bi još koju nam pročitala iz nove zbirke. Pa može, imaš ti koju sugestiju? Pa gledaj, ne bi sad sugerirala ovako da te ne zateknem, ko zna na kojoj ti je stranici. Ja mogu jednu pročitati, ali možda ću potrebati malo previše. Nije ništa previše, pa sve je relativno, Bože moj dragi. I sve je za... Što to znači? Naprimjer, neki dan sam namjerno išla pješke po najvećoj hladnoći od -17 stupnjeva. Zatim se polijevam ledenom vodom nakon kipuće. Sav moj posao je osnaživanje, spremnost na bitke. Sve mu treba gledati u oči. Sve što volim trebam se i za to boriti. Borba je naličje sreće. Predavanje je samo za one trenutke kad želimo nekoga pustiti van iz života.
Tad se predajemo višoj sili, ali do tada se borimo. Nema zaštite, ni happy enda, ni bajke. Danas sam pročitala negdje da samo tužni ljudi pišu. Možda je to istina, jer ovo nije pisanje, nego čišćenje, razgovor. Ne o nogometnoj utakmici, niti o bravici koja se zamrznula od leda. Ovo su oni nasušni razgovori. Trebaš mi zapravo ti da ih s tobom vodim. Ali ne, lažem. Kad bi ti otišao spavati, ja sam još uvijek malo ostajala za kompjuterom jer volim najviše sabirati dojmove, slagati i onda predstavljati u stupove. Moram biti sama, potpuno sama. I to se zove mentalna higijena. Nema drugog opisa. Moram čistiti ždrijelo morskog psa ili kita u kojemu smo svi uhvaćeni. I ako dobro pišemo, možda ćemo izaći. Bravo. Irena. Hvala. Na još jedne prilici. Irena Matijašević, hvala tebi. Veselimo se tvojoj novoj zbirci pjesama, kao i Laninoj, kao i Darijinoj. Darija Žilić. Evo, ja ću onda te o koroni nove pročitati dvije. Izvoli. Prvi dan apokalipse. Preživjeli smo prvi dan apokalipse. Netko je odveo bolesnog psa u šetnju. Netko je autom prevezao namirnice. Netko je motrio igru na ekranu, a netko treći slagao je police. Tisuće knjiga stače u ormare. One će govoriti o bolesti svijeta, dok ljubav će kao oblik najvećeg obožavanja visiti na zidu kao uspavana freska, kao dodir u zraku bića koje ne nestaje. Strašan dan je prošao, ostavio je kosu u vrtu, da njome ljeti režemo suvišne riječi u oblim i toplim rečenicama. Drugi dan apokalipse. U drugom danu kraja svijeta letjela sam na biciklu kao stamena jahačica u obliku aerosola, leteća pirueta koja rastršuje strahove utisnute u kožu enzima i očekuje poziv koji će prenijeti u atmosferu iznad šupljikavih spilja u kojima se napokon kao plodna žena ostvaruje. Evo, hvala pomisli. Draga Darija, jako lijepo. Darija, halo, gdje mi je sad pobjegla sa ekrana, Darija, a da li bi nam nešto malo otpjevala slučajno, ipak, evo, prije Pa se bude kraj čulo, evo mogu neke, evo, bude se čulo, dečki, dođite i vi. I za kraj će i dečki poslije tebe još nešto izvesti, ne znam šta imaju u planu, ali neka završimo to sve skupa veselo, neka završimo. Darija prekrasno pjeva, izvoli Darija. Pa evo recimo. Sweet and lovely, sweet and roses in May. Sweet and lovely, heaven must have sent him away. Skies above him, never as blue as his eyes, and he loves me. Who would want to see the surprise when he nestles in my arms so tenderly? There's a thrill that words cannot express. In my heart a song of love is daunting me. Melody haunting me. Sweet and lovely, sweeter than roses in May. Sweet and lovely, heaven must have sent me away. Skies above me, never as blue as his eyes, and he loves me. He wants me to surprise.
Hvala Darija, bila je to naša Modesti. Prekrasno. Uživali smo. Darija Živić koja i pjeva i piše i zaista uljepšala si nam s ovom izvedbom još više ovo druženje, a sada evo za kraj će nam dečki odsvirati. Ne znam šta ste naumili, Jakove, reci što ćete nas svirati. Za kraj imamo još jednu našu autorsku pjesmu pod imenom Gubim sve. Sve gubiš? Sve. Baš ma ja, nikad se sve ne izgubi, dok je ljubav u srcu nema tog potresa, ni tog virusa koji će nas satrti. Slažem se. Ne damo se. Izvoli. Ne. Kad te vidim ja, ludilo ne prestaje, sva bol i patnja tada nestane. Stvarno ne znam kad ćeš po mene doći, smo crnilo i strah će tada proći. Nešto vuče me, neka čudna sila koju imaš, sad zove me, sad zove me. Sad te pitam ja, gdje je granica između ljubavi i ludila? Jer ova igra je sada opasna za mene, jer ja osjećam da gubim sve. Ja gubim se u tvom svemiru, ja gubim se, ja gubim se. Ja gubim se u tvom svemiru, ja gubim se, ja gubim sve. Kad te vidim ja, ludilo ne prestaje, sva bol i patnja tada nestane. Stvarno ne znam kad ćeš po mene doći, smo crnilo i strah će tada proći. Nešto vuče me, neka čudna sila koju imaš, sad zove me, zove me. Yeah, 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 yeah. No, 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 no. Ja gubim se u tvom svemiru, ja gubim se, ja gubim se. Ja gubim se u tvom svemiru, ja gubim se, ja gubim se. Ja gubim se u tvom svemiru, ja gubim se. Osjećam da gubim se. Bravo, dečki. Izgubili smo se u svemiru, u glazbi, u svemu. Jel imate još jednu za kraj? Ili je to bilo to? Dobro, hvala vam puno. Sad samo za kraj svima bi se zahvalila. Dakle, pozdrav lijepi Božici Brkan. Bog Božice, hvala ti na strpljenju, sudjelovanju i interpretacijama i svemu. Zatim pozdrav lijepi Lani Derkač, hvala na svemu, sudjelovanju, interpretaciji i svemu. Dalje Irena Matijašević, hvala tebi i pozdrav lijepi. Hvala na svemu, hvala na stihovima i na osmijehu također.
Hvala Dariji Žilić na sudjelovanju. Pokušali smo porobiti ovaj virtualni svemir, izgubili se u njemu, u stihovima, u svemu. Hvala vam, ne zamjerite ako je bilo nekih pogrešaka ovog ili onog, sve je to za žive ljude, dragom Bogu u ruke. Hvala Franu Kolnagu, hvala dečkima Jakovu, Lovri i Vladi. Zapamtit ćemo ime Adelfi, jako vam to lijepo ide. Živio život, živjeli mladi. I za kraj NAM. NAM is ready. NASA CE. NASA CE, go. SMA. SMAs, go. SMD. SMD is go. Mission Manager. Mission Manager is go. Propulsion, go. Hydraulics, go. Pneumatics, go. LO2, go. Water, go. Čista poezija. Poezija to go. Range, weather, and clear to proceed. Go. LC, you have permission to launch.